kodor kumne di banga le daga nika muja artelimo ngapen kodor shnyu. Oh bener. Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Grace. I'm yang baru video na padang kamet kabukot bakya. De mentakas me hakan ka video. Saya sempat ngan pen iya pi ka get ready with me for school. Nama ba mentakas me idon farewell ha school na benta arngut ki father ki bansa letno. De nama ba bun na padang jong pi ya itenat ika vlog zonga pi itenat ika get ready with me. Dengan pen i biang ya pi te lada de ba phim sultanat ban page ya kanika video jonga te sa skip mo hindi la rapi internet te sa page nadu basdang hadu bakut te yes menta klampen slam shu gin sedang no kanika video te PE bo news nyu jonga kodor komne de banga le da kanika muja artelimo ngapen kodor shnyu ada phim pat page ya tukar tutorial video te sa le ban page ada pi kwa ban kodor komne te bun na pedeng jong pi ong banga ta habden kam banta dawai Asia Henry M dan kam lada pi kwa ba unne slam pila ban use da ka spray and lada pi dan spray te pila ban use da ka gel ruma pin ka line bat ka gel em unne slam and manga pat kwa ban snew te nga shule kumta ngaklam penan kam dawai ngashu penan kam tang usiram te ngan pen slam shu ngan bunia shu namal bangla slam shu school te ngan make up kendian te mentang ada bantak lupa moisturizer sunscreen usiram ada ta te next ngan penan kam uni fit me primer ngan use for primer kemudian ngan use primer nama baun kam anong na kam smooth ke skin te ada ngalik school man kasi tengam ju make up mo ngata bit tang sunscreen moisturizer bat surum dari minta sifat dan function temo kam pen pela kemudian the next ngan use uni fit me foundation ngan kemudian foundation em da use melong man penan kam palat man kasni pila ban use ting ting gum ta tang da pilit party li birthday party ni pilit ada don function ni pila ban use riman kasni da use foundation te kan sa sni ka skin jong pi the next ngan sa blender ni blender pila malu ngala aslam nama min sedang shwa kamas kendai baje kan sedang kamas te nang tupat posting in sa sedang ka program dia uni blender em shwaba pin penun kam kan mau ban pen sngam yo namar ba da pi blend undas kan okay so ada mata the next ngan use uni concealer uni rudi jong Maybelline New York concealer uni dong juga blender mantap bilang ni the next ngan shim uni ulus powder jong Swiss Beauty ini ngan shim demi brush kenya tu ayam ni ka banga ay mga tayo concealer kenya the next ngan use uni eyebrow
ini use ini Andrew ini eyebrow cuma. Okay, so ngalade uni eyebrow jonga, then next ngan leu eyeshadow ngan use uni eyeshadow dengan use ini dengan shim pas shim uni awesome. Ngayon lagi yang benda eyeshadow ang danang. Next one use ini. Itu belum pernah ya. Ini pair. Ini belum sepakat ya. Kita eyeshadow ngalade mentar next ngan use eyeliner. Terus jauh ni eyeliner jung ulak ni and use. Kita mentang ngalak ada eyeliner, man sulit simple pun tak kendiak nai. De next, man shim uni brush nama mening yung ni. Next ngan use uni blush. Udah cream blush kemudian tidak uni ujuk brush dan blend kan uni blush ya mah. Oke, kita mentang ada bentak blush. The next ngan penan kamu ni eyelashes color ngan color use ni ana. Color new match.
Dengan sayus uni maskara. Oke, tengok natin umaskara. Oke, mentah next ngan penen kam uni lipstick uni di jong umian dan di coffee mocha. Oke guys, de tanggung tuh ngaladep mentah ban make up ngaladep de mentah ngan sem no. So yes ngan pong shwa dengan sem ini ijain sem ini rong grey. Ini ijain sem rong grey dengan pong blouse cut shwa mo ba pitip da sem hab den kam ka blouse ba cut. So yes, de ban pong blouse mentah ngan sem no. Oke guys, de mentah ngaladep ban sem. De next ngan ta lotion namang use uni jong plum an uni sma bang bah guys, sma chocolate namang ay ladi sma chocolate sma bang tang baban banta ban bam chocolate tak ngambang. Tak nak charlu kan kadung nara sidip kayak sidip tengok baik mbak sudah ngandeng ini kesiar sok skorma dan dengan king ini bag ada ini bag pun dah tinggal ready benda sya school mentah de ngan sale vlog melu malah sya school nama kinden program tikin sa don jing shat dengan sa pen so
mentang ada warna school te ngan kuno ika video hang ni tila da pi ikan ika video te share, comment and subscribe to my channel. So I'll see you in the next video. Till then, bye.